Jesus nga napang Nicodemo, alapang miyukyat king banwa, subadi mo yung anak ning tawo, at inipang ipat banwa. At nung makanan ng tinas Moises, ingubingan at angsu, king disyerto, makanya namang sukat itas, ing anak ning tawo. Baning nino mang maniwala kaya, ni kabiyayang alanganga. Uri ning lugod ng emonano ning Diyos, king yato, binyaning bugtong ng anak. Baning nino mang maniwala kaya, eyamate, nunemerina niyang biye, alanganga. Uring tinubo na ning Diyos, ing anak na king yato. Eba natulan ning kaparusan ning yato, nuneban mirigtas ing yato, king kapamilatana.
Ya